Prva tekma po reprezentančnem premoru se ni izšla po načrtih. V Kopru v tekmi zapravljenih priložnosti na koncu nezaslužen minimalni poraz 0-1. Feđe Dudić je v primerjavi s tekmo proti Domžalam napravil 3 spremembe v prvi enajsterici. Ekipa je skozi celotno tekmo narekovala tempo in nizala priložnosti, na koncu pa je odločil en zadetek ob koncu prvega polčasa. Highlightsi večernega obračuna v Kopru v nadaljevanju. To be honest, I don't know how we didn't win the game. Probably our best game this season in terms of like as a team. Pressed really well, defended well. We create many chances. We should be 3-0 at half time. But yeah, these things happen. And yeah, we just have to bounce back, work harder in the next weeks. Takav je fudbal protiv Domžala, možda iz prve poluprilike smo zabili gol, danas iz bezbroj njih nismo i nažalost nije dobro kad izgubiš, ali eto, sigurno žao mi je što, evo, odmah su mi momci rekli, šefe, najbolja naša utakmica u sezoni sigurno koju smo odigrali, ali eto, nažalost nismo krunstali bodoma. Međutim, ako ovako igramo, neće biti problema. Bitno je da, evo, momci implementuju ono što ja hoću, da gledamo ofanzivan jedan Maribor koji će stvarati šanse, koji će igrati na gol više, a naravno, nadam se da će dolaziti bodom. Prvi poraz za novi trenerski tim oziroma novega trenerja ni bil načrtovan, vseeno pa je ekipa pokazala dovolj dobrih stvari v smeri, kot jo želi novi trener. Naslednja priložnost za nove 3 točke, prihodnjo soboto, ko se vračamo v Ljudski vrt, nasprotnik pa bo Primorje.